vitu ambavyo siviishi, kizazi kinachonisikiliza naona ni makelele, akifuata hata moja. Ndio maana unaona hata katika nchi yetu hii viongozi wetu wanasema mambo mazuri sana ya mahali, ukimkuta anahutubia kwenye mkutano unaweza kufikiri kwamba nafikiri sasa tutakuwa tunaenda vizuri, lakini wakiangalia maisha yake wanaona huyu anatupigia makelele. Kwa nao wanafuata yale mabaya, kwa sababu kizazi chetu kinajifunza kwa kuona, sio kwa kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tuyaishi, lazima tuwe kama wanawake wa zamani ambao walisimamia imani zao, waliishi maisha ambayo yalifundisha watoto wao, yalifundisha kizazi vyao. I am sure Timotheo wa pili 1:5, huyu mwanamke Lois na Eunike walikuwa wanaishi maisha ya imani. Maana kama tulivyosoma, baba yao alikuwa ni mpagani, alikuwa ni Myunani, alikuwa ni Mgiriki, alikuwa ni Myunani, lakini wao wakakomaa na Timotheo. Alafu Timotheo akawa ameirithi ile imani ya kweli, akatembea nayo mpaka Paulo alipokuja. Mungu akamletea baba wa kuombea. Unaona jinsi Mungu anapotengeneza generation. Aliwaona wanawake wameteseka, wamehangaika, lakini Timotheo hana sauti ya baba ambaye atamfundisha mambo ya kiroho. Pengine baba yake alikuwa anamfundisha tu mambo ya kimwili, akamletea baba Paulo, mtume Paulo, na aka appreciate. Bwana Yesu asifiwe sana.